svima ljudi, s vama je Gavrile. Danas ću da vam pokažem kako da se registrujete u League of Legends ili skraćeno LOL-u. Evo ovako, uđite na ovaj link što ću vam dati. I naravno ovo je USC is not a chemist. Izvinite što u prošlom klipu nije bio intro, razlozi zbog jebene kamere. Da, to je razlog i da pređem na stvar. Da, imamo i konačno našu ikonicu za League of Legends, za YouTube kanal, ma dao sam se snimio. Jeste ljudi, uđite na onu ikonicu, na link ću vam dati. Ovdje kucajte kako će da vam bude ime. Pažljivo slušajte. Evo ja ću tu kuću na primjer. Da. 2, 3, 4, 2, F, savršeno. Triba će mi biti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, šiba će nam biti Ok, ljudi, to nije bitno, onda uputujemo našu uzjavu. Tako, dan, zaista nije bitan. 1900, mislim da morate ljudi da imate 18. Ako nemate opet, ovdje se složite, kao da niste robot. Kažete play for free. Ako nešto ne štima, da šifra mi ne štima, znači ću vam objasniti što treba da uraditi. Ovo vam je ime, ovo vam je šifra, ovdje ponovite šifru, ovo vam je e-mail, ovo kad ste, koji dan ste rođeni, koji mjesec, koja godina, ovo štiklirajte, kažete I'm not robot, koji su svi, loginujete se sada, samo malo sačekate i još plus onda ćete vas ispradim. Da. I ja zapisati dan go game, design, vodove, tako. Niste, jeste ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj klip i da sam nekima pomogla. Jeste ljudi, vidimo se u sljedećem klipu.